nimwiga guharanira iteka n'ijambo ryanyu. Ni mu gisagara cya Gitega ahakurira ari muto, ahakurira ari umuntu yiyubashye, umukristo. Inganda nkapana muskuti ngajeyo umukristo sibyo nukuvuga ko ni serugo niki n'umuntu yagera n'abantu bakomeye kubera iki yari yarerewe no mu kigo gikomeye. Mugabo bazobona ari kabiri nuguta nkuko nimbabura nkuko niyomowe aho yavukiye, niyomowe aho yarongoreye, niyomowe mu nzu yiwe. Biteye ubwoba, biteye isoni. Iyo mugabo rero tiyubaha akantu kwasugatarukira mukagwamo nk'isazi ngo igisazi gifite kesa binini mukanikinze kubona namu murirongo gishobora kugira cyane mu nzoga. Uwo mujaza no varantumyeko ngo wabizi ko umugabo yagiye. Ndavuga ni darajawe cyumva ko yagiye nagize umunezero ningiye kugira uburenganzira mu rugo ahubwo ngiye kubaka urugo. Ubwa mbere nabona nishira guca nsaba credit nka deposit titre y'inzu. Mugabo kuko sinabona ko yogenda atamurisha ideni. Byari n'amafaranga make yibona ashaka kuyaganije. Yo n'amafaranga nimvira ko nshobora no kurikida. Ngashaka kuri functionality yanje nkagira ngaja ku deposit credit ngaca mvuga ati tinzu yanje yari itagira amazi ifise amatara gose. Tarifise clôture ngiye kubaka inzu nta mugabo azogira ningiye kugaragara ko ndi umugore yiyubasha. Nukuvuga ibitekerezo ibyo ndiko ndabamwe munsi nibyo nafite ico gihe. Ngasanga nibikunda yasiza zinzu umutego ushingiye ku muryango wiwe. Mushikiwe nawe namwe nabo batanguye kunyirukako. Nukuvuga iki wasanga iyo nzu yemeje ko azoyiri hari yari mugabo gerante ntibyamukwirwamo. Je ndavuga ati naco bitwaye nimba azoyiri hari yari it's okay. Ibyo mba ndakuye no mu mutwe mugata azogira uza konzora. Nsanga umupolisi yamwavarije nawe acaraza ngo ndahabana ngana umugore wanje n'abana. Murumva ko kajagari. Nitekani y'amafaranga nayo yamara yatojana yari icecekeye. Nukuvuga iki uhongeye ko ibindi mbe mubaza kuja kwitwaraho niki. Ndavuga ni sawa yasize yasize imodokari. Reka tugende tugurisha iyo modokari iri ibyo bintu. Nsanga ya modokari nayo yarayigurishije ndabizi nayo wamuhabara wiwe bavanga umutahe yongera kugirana iyo ariko mana wamubara bavanga umutahe bagura nindi yasi nayo yasiza iri umuhabara wiwe duhurira kwa komiseri. Mushiki we duhura kwa komiseri yasagiye we duhura kwa komiseri nanje ubwanje Jesse ngiye ngo ngiye kurekera mikino na kimwe ahubwo ntumwe ko na banki kubera ko namusinyeye. Jana nabwa ni yamararera inzu nayo muza gutora kuko afise imodoka ishobora kuriza miliyoni 2. Iyi nzu nayo ishobora gutanga kandi kindi naco mu titre y'inzu ngo titre nzitegereza gutwara mushiki wiwe ngo we nayo itwara. Agwa nabwa ni ideni ngira ndaririkide mu titre y'inzu avuga ngo no ideni no itwara. Ndavuga ati sawa rero niberikide kugira ngo yasi irekugwe abayiguze bayigure narikide narongika amafaranga cacisha kuri mushiki navuga ariko kandi titiriza muri wacu arandahira ndabarahi iyo titire yongeye kuboneka inzigurijwe cyangwa imyaka 5 cyangwa 6 bayibamwe nitekane naragiye kandi Imana yera amezagi zanga nawe niyo titire nawe yarayitana kugira bayironke cyabaye ikibazo. Abagabo mwabagabo mushira ubwenge kugi mushikaho nuzomurongo ruzobukoze ikizira nyoko nuzomurongo acenye kwa cenye gosenge mugu umugore wawe nikini Imana yagusiriye ngaho nubabara uzumubabara musangire nuryoherwa uzumunezero musangire. Nubona Bibiliya yavuze ngo no mugiye mwana cyaka yavuze ngo no mugiye uzohora banguye inkota sibyo mumvirize imanura ngo mbe ndayisozere ko nirenganire ngo no mugiye uzohora banguye inkota ngukayigeza kuri mugenza ngo uzokwiyemeze mu mutima wawe ko mushobora gusubiza hamwe ngo namugiye uzoba waratukaguye mugenza. Ariko ubuhemu ni bubi gufata ukagira mu buhemu ni mugaruke mu ngo zanyu mugaruke mu maranga mutima mugaruke mu isezerano ry'ubwa mbere. Ndiko ndigisha ugwanje ruhande n'ibyo babigikunda mugabo mwe biracashoboka mwabagabo biracashoboka ugwanje ruhande n'ibyo babwishoboka ukwaca imyaka myinshi nafashe indi ntera y'ubuzima mugabo ndababwije ukuri kandi kindi naco ntwabanje kubisezerana bihagije naco umutwe naco bintwaye nta numwe ari umuzigo kundi muntu kwe kandi nta mwana numwe ari victime yaba nabo yabyaye hanze yaba nabo twabyaranye nta mwana arusha nta mwana gope oya icyo ndakibemereye. Nukuvuga iki rero kandi iryo ni ryo ryacu ubundi ubwo nibwo bukristo ibindi byose niremenanya n'umugirwa. Mugabo mwabagabo muzi ko mwatitaje abagore banyu umugore akaba atarinjira mu wundi muhamagaro umugore akaba ataraja mu rundi rwego umugabo akarataraja mu rundi rugo genda mwiyunge umve ngo marimari zawe hamwe na mugenza kuko
izimari nubundi zizokurengutsa kandi izimari nzizokubuza kubabara imyaka izimari ni izimari ngo mari impari yamona mwe izimari ndizogutuma urambira kuri yisi ahubwo zizogukenyura cyo gutuma kuzimara hamwe na mugenzi wawe zishaka kuguha ikindi cizere cy'ubuzima buzokurikira cyangwa ndetse no kurambira kuri yisi kuko ari impari winjiyemo imyidodombo wasigiye umugore wawe cyangwa umugabo wawe ishaka kugutuma umara igice cy'imyaka utegereje kumara ugahura n'impanuka ikaguhurutura ngo ijambo rivuzwe mu gihe cyaryo ni nk'urudede rw'inzahabu ku bishushanyo by'ifeza nigo ruhesha agaciro isinde kubivuga ngo ni kwararaza ngo ni kumenagura muce munyandikira ngo umugabo ngo nkuba byumvise nta kinyoma kirimo n'abana biwe ko muvuga ngo byumvise umusore wasinga waje nawe uzabatanguye kuresha ariko arabyumva kandi nawe ugiye simbi munyegeje none mwibaza ko tuzobatumwa ba Kristo gute narananiwe kandi shobora kuba naramunanije namusabye imbabazi mugabo ntimuzokwigere mugomba kwibaza ko mwarongoye abamarayika intege nke za mugenzi wawe cyane ndi ku munsi w'abagabo intege nke z'umugore wawe bazuzimbe mu miti umenye zazananye bitari uko mwisho uzohangayika kandi uzobabara ngo mu gutwi kumva humva impanuro y'umunyabwitonzi kandi iraheze igahimbara nk'impeta y'inzahabu cyangwa igitako cy'inzahabu inotse ibi nimba ubyumva garukana umutima wawe iyo turi mu isi muka turavuga ngo niturondere umukama bigishoboka muze tumwambaza kiri hafi iza 55 kandi Imana ikavuga ngo inzira zanyu zitandukanye n'izanje reka Imana ibakorere kugira ngo urugo rwanyu rugira gahimbare nimwe mwirukanye migisha yanyu nimwe mwirukanye ubutonzi bwanyu kuko murasesagura mu gihe murondera kubiri yavuga ngo nkuko atamuntu numwe afise ubutware bwo guhagarika imvura kumeresha canke kubombeka isi mugihe nayikuye mu ijuru nkayizana niko ni jambo rivuye mu kanwa k'umusabye wanje cyari rivuye mu kanwa kanje Imana ntikogwa n'isoni zo kutwiyitirira karatsinda turi hema ryayo ngo ridashobora kungaruka ko idakoze icyo naritumye gukora abagabo ni mworohe abagore ni muciye bugufi gisi birahera ni mworohe Natasha arimvye ngo rabukubayeho uheze wiha amahoro nanjye rabwiye ngo rabukubayeho uheze wiyuzutse n'Imana na mugenza ngwino mwidahemukira abayitumye ikaremesha umutima wa shebuja imeze nk'akagirana nk'akabobera kurubura mu gihe cy'iyimbura ngamburukiye mukama mu kwigisha ibyo yashitse mu kanwa ibyo yashitse ku mutima mu gusubiza ibibazo byanyu mwagiye mubaza ngo nsigurira iri jambo riri mu mugani ya Salomo 25:24 ngo vyiza ukwibera hejuru kwikera igenzo hagusangira inzu no mugore wa mahane oyaye uba wamaze kunanirwa kandi atamugabananirwa umugabo atinya ibiri mu ishamba natinya ibyinjiye mu rugo rwiwe numara kwihweza ikintu ngo ntuzogituko icyamaso yawe yamaze kubona ntukaje mu byo kugishikiriza n'ingoga banzugirira narize mu mutima wawe Imana ngo numara kumurongora uzora bibyagiriza kwijana ataki kugarukirako mwabagabo ni mubi numwazidahemuka kuko buri ukwihanganira ishavu bituma umuntu mukuru aba mukuru gusumba ngo kandi ukwihanganira ishavu gutuma umukuru acureha ihanganira ishavu Imana ibakure ko imivumo ibahuze n'imigisha ngo karimi gasosa karameni gufa gerageza murondera amaranga mutima y'abagore banyu muzojanjanga ubwibone buri muri wirasubuki n'ujya ubukwi ahandi ho wobuhimba ugava ubudaho akira icyo ukeneye mu buzima bwawe wakire kigufitiye akamaro mu buzima bwawe ukigendere ureke kugendera mu byabeshi ureke kugendera muri rusange nuhagacira ikirenge cyawe mu nzu ya mugenzi wawe ahandi ho yo guhimba agahava kwanga hagacira urwo rugendo wagize wo kuja kwa sobuka ukamusaba umugeni uhagacira urwo rugendo wagize ubwo kubwira abagenzi bawe ko wari umugore wawe ari umukunzi wawe ibisigaye Imana izokurinda kubabara ubundi Bibiliya iravuga ngo
ugukwanga niyo yasonza uramugaburira ibyo kuryo n'imigani ya Salomo buriya 25:21 ngo niyanyotegwa naho uramuha amazi yo kunywa gutyo uzoba umurunza amakara yaka ku mutwe kandi umukama azoheza abiguhembere. Reka rero ndababwire ko n'abagore b'intagondwa bamwe bafite imivumo bamwe bamaze kuba bakatamanikirwa nabo ko bishoboka. Nibyo ushobora gusoma no mu Waroma 12 no ku mwanya wanjanye umurongo uhereka umurongo wa 20 sibyo. Abo bagore nabo ni mubaha urukundo mugihe batabaye icyubahiro, mubaha akanyamuneza mugihe bazanye umujinya, muzoba mutumye abana banyu aribo bazohondagura amagufa y'abagore banyu bacunywa n'igihe gusumba gucunywa n'inkoni yanyu. Imana ibaho umugisha, Imana itunezereze. Byiza rero aha ko vuga ngo kwibera mu hejuru kugasongera gusangira inzu n'umugore w'amahane oya, ahubwo tahura ko umuyaga wo mu bararuko uva mu imvura, imvuga ifobetse nayo ituma amaso yijigwa. Ibi bintu ndagarutse kuri rya jambo, ubu ni nazwa bw'Imana ni gufobeka ijambo, ariko ubu ni nazwa bw'umwami ni kugirana ni gusesangura ijambo. Sesangura kari mu mutima uwo mugore wawe uhetse mugira uti mugore wanje ntaho ndi bugushire, mugore wanje ntaho turi bushirane. Numara kubishira mu ngiro, Imana yenye n'amahoro iguhe umugisha, Imana yenye n'amahoro igwe utabaruka. Reka nabivuge mukama, reka ndabivuge mukama, gukunda cyane koko ndagukunda cyane esinoro nkuko ndabivuga. Reka nkubwire mukama ndagukunda cyane koko ndagukunda cyane. Reka nabivuge urumwami wanje ko ngukunda cyane kose. Reka ndabivuge ngukunda cyane mukama, urumwami wanje reka ndabivuge. Turagushimiye cyane mukama kuko uri Imana igira neza byose. Tugushimiye kuri iyi funguro y'imitima uduhaye ubwoko bwawe kugira ngo turambire mu buntu bwawe, dukugwe kw'imivumo n'igisuzuguro duhabwa umugisha. Turasengeye abagabo bose abari ku mpande zine z'isi cyane cyane ab'Abarundi. Mukama turagusabye ngo izi nkingi zino duhaye kukwizigira muri byose, kuba umunyabwitonzi, kwihangana, ukwicungera. Ubirose abagabo uyu munsi kuko barabikeneye, birose n'abasore kuko barabikeneye. Turinde kubabaro twagurira imbibi, abakenyezi uduhe umutima uciye bugufi, uduhe umutima w'ubwenge, uduhe umutima w'ubwitonzi, utugirire ubuntu dutandukanye n'icitwa inabi cyose, bisiga amaraso ya Kristo tweze rwose, atwungira ubumwe, mugabo n'umugore asubiza hamwe na mugenzi we, abana baronkera koyokwe, ibyishimo bigwire, maze eklezia cyangwa irindi dini ryose eklezia umuryango w'Abakristo uhembuke ku bw'ijambo ryawe. Tugire igihugu kirimo ubutunzi, tugire igihugu kirimo amahoro, tugire igihugu kirimo ibyishimo, tugire igihugu kirimo indero Kristo, tugire igihugu kiyobowe n'ukuri ku ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo nakiriye mutima wa mweranda ngo aherekeze izi nyigisho zigira abo zihembuye, zigira abo zikijije, zigira abo zihaye kwisubirako, kandi ubu no mu myaka yose turi ubwoko bwawe dukize mu mpande zose, dukeneye urukiza rwawe, kandi uduhe umugisha, uduhe umunezero, ibyishimo n'ibyiringiro.
mu izina rya Yesu Kristo natuye amahoro nkavugurutsa amahane, natuye umugisha mvuguruje umuvumo, natuye umugwiza mvuguruje gukeanirwa, natuye ubumwe mvuguruje amahane, natuye amahoro mazima mvuguruje imijyana, natuye gusubiza hamwe no kurekuriranira ndavuguruje gucanamwo. Amen. Amen. Alleluia. Mora ya Kristo yo muri twebwe kandi nema y'Imana iwe muri twebwe igwiriye gose. Mwundire gatende bishire kuri piano maze. Namwe mukomeze mu bicurarangura ati wewe